wanim na ya hare MPP fo ne wanum brin wo emma pad na show mase no entare wanum de bia entare oso kwasea obema ho futantan jimifo hene nkwas Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana Nsem TVGH so wofrebe adwoa searching ebusuafo enano ye waha ena ohin bi eyi niti ohin otibedwe mekasa ne hu fifiri very nasty ebetutu papa so keka nkwasi asem de che NPP na Dr. Bawumia na ado cheze NPP for pelifo bi agi ne de because o se ye na ya akrofo be keka nkwasi asem na Ghana fo so tutu mane na akasa na branti o kasa o chese ohin no ofinu krom na ode ohin na mana konwa na oteso na ochese akonwa na bekuno because asem o ka na enim esai propaganda na jimi o jimi na so opebidi afndc wonti nkwasi asem na okeka na so wan stadia wa bolidia yenti nsema Bray edi etija Ghana fo chia munna me patchom pese me kansim wontie ne ye wi a mebo video bia me yahwe hwe se wo ye NDC ni wo ye MPP ni ye na ye Ghana fo ba sene ya wo do NDC ni sane ye mu bia ye den ye do MPP na emu no wo ye wo adwen se wo di atemdidie ba ohun odi atemdidie ba no yam won se sebe wadwe no ebini na demu a yemu bi no yeso ye bese ye ho pa sebe yemu bo a yenim yeduru ana Ghana no dwen ho a wonte ase because sebe impanyifo no bi wo mo yankwasiafo ye mo aye agimifo nti nipa no bo asi ye reply omo me bebo video obi anhwe video mi wi a me wasema sa akwasi yampanyini na no te wono na okasa meba obi anhwe sa video we Ghanaians must sentence that generation of thieves, that generation of robbers and looters to 40 years in the wilderness. Anybody that had anything to do with video na ya kwahwaban he me pese me address sa kwasi ampanyi dwedwe nipa na otesa akonwa no so no se mpanyifo na etimu ho no so mo jimi a ye mu bia be reply hwe mame nka bi nkyerɛ enya wo kwa na okabrofo na me nka brofo me atwi ni ntime ka me kuro mu kasa me ye kwa ni mapa ye ne wanum pepepepe ye ne wo kra na num okra na otum ni ye ne wanum akonwa na wote so na sa akonwa na entwa ne wo nankum ntontwene wo se de Wose de ya MPP for ya kronfo wose kwasi ampanyi bebo obra ankanya se NDC for atete sika mawa wada no ho onyere kwasea mento sebi ohene kwasea a wudidi gotam a taxpayers money Ghana for taxpayers money no mo yidi ama na sa Ghana for taxpayers money wadi bia nsuo nkum tontwene wanim na ya hare MPP for ni wanum brin wo emma pad na show mase no entare wanum de bia entare oso kwasea obema ho futantan jimifo hene nkwasea fo na gina won nchen no ana oni ombekasa sa ye ni wanum pepepe ye no okra ye nenanum nhufi okwasea omankwasea fo odi o mabana ya oni omkokasa sa wanim na ya hare okra num brin kwasi yampanyini kona sambra biom wakyerɛ say yes wagimi a ɔno wagimi si ho ɛno ɔno ɔhɔ no wakyerɛ so ɔbɔdam a ɔbɔdam si ho onye hu manji ntia nkronkro omfo ho ɔmani so hye no hwɛ adwene mu dɔ na wo sɛ MPP ni bi agimi wahu MPP ni o parliament na sɛ woda board bia na ɔyɛ board panifo si ya wobɛhu ni sɛ saa who say na dwin the form share o the board members na go no na look at the MPP for na woman question say umbusa you feel say yes I'm dwin ye dwuma they are very smart intelligent I Jerry busa question ya what wa what think say akwa busa question ya no ko busa bi a asen kwada usa dwin o se bibi sunsun bi enim adwimi fo na Kevin Taylor obi e Kevin Taylor na ye communication director de Kevin Taylor Kevin on the party no dano
He say ono control NDC party no. Ono ka say Mahama kwachi, Mahama dano ada, Mahama sorry, Kevin Taylor. But me at the party. Na nkwasi afo nko an Sami Jamfi. Otukono. Ovuzukwachi. Sam George. Sam Krofo we ne da Okrujeto. Sam mo we ne edi famous of our party ni mu you can see there enkoye unye nkwasi afo we edi party ni mu a we de ma mo body ni che na say wa phone to form na ti omu na hwe omu na behavior Ovuzukwachi. Even Sami Jamfi. Otukono. Na Sam George. Kwasi agwajimi fo ya fa din bra kakawre Okrujeto ablakwa sai kwasi afo we Kevin Taylor de on say on ka on de omuna ono ye ono yom class prophet na unyankrofo we the party anwa why imagine sai nkrofo mbom di wo de wo afo ntu from han pa na hu nyansa wontrim obi asem bi okam ye ejimi wo de wo aka sai nkrofo ya mbom wo mdi han na hu so make sense Jimmy ni propaganda nkoma Jimmy propaganda Jimmy en sai nkwasi afo we na nipa kwasa like otoma ama omo awa enne nyoma atameze na ahanipa atameze ya ni atameze nka we mu na afa yenko ochiman no ajeso ye hwema nense ochiman jeso se ye hwema ne na sabra ntie yo why wajeso we nyambo ho asafo hene na me be dress wa me be show atade de meye wo no uri mfida na mumye nkwa na ngo ha de sisi ya na mi phone la ntum muntie court now I court Japade court okay achema fi ese so mu de ma ba court nti e ba ya ba court na we adom ya ba court I didn't court now court now I didn't court Japade court okay achema fi ese so mu de ma ba court nti e ba ya ba court na we adom ya ba court Mono. I didn't court now court now I didn't court Japade court okay achema fi ese so mu de ma ba court nti e ba ya ba court na we adom ya ba court Sema hu kwasi yi akoya de nim se kakawrewura ayeno no ono na o take Japade bukuru se wake up editor town de chain motuom echi ya Ghana radio station TV station na go achimfo ni mu ase kasa ya and finally ochiman kwasi ampani court yeah na ensemo me expect se ochiman ebeka afa kwa we hu no se mantia me nenye house ya doye enim say there is no way say meti hay me ye SK na mi be wia pake eni mi nua me mama eni mama do la mi ko wia hom na mi ama sa atro nkrata ka mama ama say mama ama mi pese mi be wia wa mpaboa ma do la mbese mi be wia wo ka pake me wia wai fense me tu da na me fa wata de ehyew na me am atron krata da gu akọ ka say me be yes no we na do you think it makes sense? It makes sense. Aye obi obodam we de sa kwase apani kwatimi koye book ba say na nado ni na ban epese omufa oman omu so omu fira ban mu a omu be wi oman na jopade akogu mu fie ejopade be na oman ne wo oman we ejopade ntimi nye mu fie meyi oman no jopade ni na wo fom onko wi oye na gugu dem
okowia na gudem akwa jimifo yi a on pebre na ni de na bra ba na se on de on twantron hu nkrofo so on kensem engu enisu hu nkrofo ho ni ama ne skaridi and on nanti across radio station TV station and any 24/7 na jimisa etomre bi obeka kire se sa tade no efe sa book no oda e na odeda enda yeso and yenye nsentrofo bi a wo mu so te se je kwamana ene Accra FM bobi ansanom ne Mugabe no magimifo no anom ka bom anom so mu na nie left and right abranti kan ya to ba wie se kim ejapade book no se tuye se memye ono so ka se wo mu fira ban mu a ana sa ejapade nnomre beko yenim ejapade kro enti se court se bra na bekire ba beku a ye wie ejapade no aye de koy ene ejapade ku a baby ku a etro book nipa ku tro book no fi baby etro buye obekire baby book ni free so se ku for na tro book no nti obekire evidence a wo e kire se na nado na tro sa book no so de bedi o man ne bone no obekire na de yem yan se empanifo na trans ya che ochiman eya mo acting tem mo ma system no acting tem ni enchire ni o mu hu se achiman bibi biem ye ne dikan bari nna mu da ase mo ya de se kwase de me se enye nanim guase na mehwe se de be ya Ghana fo be hu se enye no kra da se na nado e kwa se obewie o man sika ana owie o man jopade kosie ana o bibia se ni ho eye NDC fo ne tenase e fo mo agenda ana mu hu se wono we na mpebre hu se wo ko bia mu a hu se wagimi a wo ne do ye mulemule adwuma sa na tie ekuo bia ebeti bia wagimi fo enti omunye hu so wagimi pa sese hu se oni kuo no bi oba MPP ano mu hu se wagimi waba o NDC ko MPP ano free NDC MPP sa ba NDC enti se nipa no onye trusted bi enti obi a yenyini ni bi de ye mfa ne dirty work nko a enti ye ba ne handa Ghana yesikọ ko kan kwa asem we se ni amantu ne Ghana ko kan kwa asem we enti at the end of the day no nu a kan kwa asem sa na onye 1000 Ghana na ko tu fi no ko di abraba oba no to yi ontu ono omu ompam na bra ba ne se onidi no hina mu se ya intende ejapade book na o kan ho asem ye dede no e ba ne se na fe di book no enne ye nka waban aba e wo so onfa book no ne no ma akufo do na busuafo wie nyina no nyansem no nanka ban de okudina court nanka akwaje according to you so mo wia etika we time a esen ka kufu ado aban efiri aban mu na John Dramani Mahama tro enkrata aleko no mo jejopade ni na we dey rather wo wo ji si mu na wo ka ya ma enipe na ebo ochobe di wachi no afi de yenim baby ko jopade no nti ese o mo fro se bra na be kire ba bi a jopade no mo wi aye no na emna kwaso ye ne woni na ohoho tobonti pum ye ma ba bi ntra wo baaye no de ya ne se esa ma wachimi ni kra ware kwase we yi ama nipa kra se wutu we poison woni ma da yare no mu wu oba woni ne ware ya wa achimi ni ye no wo Germany enye wunso na nya papa ne kuku no nkwasasem nko a wo a woni utu kwase mpani a woni ma da na mu wu wutimi se sori ko da wontin ebe ka kire wo chihin se wo sie na ntwie edi fu hu so na ochihin atrasi ahwe kwase isa be sabri afiansa idu baby a ochihin ana ochiman ya moye mo hwe mane sei se de mo moto ne se ye hwe mane sei na se mo ya edu baby a mo ya ahwe mane sei because akwa we die ochihin akosie na ntwie wono ne ho edi fu hu so wo ko fu hu so na we hwan ne ka asase mo ekire wo na okota hin na hu ye ara hosem eni enum guase efu hu so ko fa na we ochihin ba onu so ka oye ohimpon na de no madunti no ontimi nya na hwe nti ne man kin on se yes de
Hosting, one will say the year, me say, Cocoto, nothing your paddy book, any your paddy now when you so my wearing nan, co prove it so. Case closed. Put me prove it again of winning. Ah, we are near the was it. No master say, Master Empire for. I'm watching me. She is tre. Mom match up a BM, my first year, my John the man in my hammer, and my first year, my real sending conform a year. Or by time, but trust by General Jimmy, Mumma and Mra and Yajuma. Yes, sir. Mumma, quasi and penny, and Mom for none to grab Monica. Now, when you see can two or come and conform that. Na Uncle Pet Mahavine. No, yes, Jimmy on Namwa. No, why do be ten no fugu baby, none at 2 is good baby. Crassini more crassini to qua, a boa. I beg down and say, I chim mafia, I chim mafia for him go to say, a Japanese book in Tomba. On one was saying, Cassasa, I told baby I was a million, the beer so single for course when the beer. Crassini move, I was never been for that to Fred, not for against Zebra. Mr. Wa Fred, war request my mental, na fabra. Na